Subling ni hakot og pasidungog og pag-ila ang GMA Network sa Anak TV Awards 2023. Lakip niini mga programa sa GMA Regional TV. Gipasidunggan sab ang household favorite programs television category ang ubang programa sa Kapuso Network. Ani ang report. Gipasidunggan sa Anak TV Awards Television Category 2023 ang GMA Regional TV 1 Mindanao, ang unified newscast sa Mindanao. Hasta na ang Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage sa Gilang Festival of All Festivals. Lakip sa gila sa Anak TV Awards ang Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Mornings with GMA Regional TV, GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Pete Senor, the GMA Regional TV Special Live Coverage, GMA Regional TV 1 Western Visayas, Limitless o Game On. Lakip sa gila ang pipila ka programa sa GMA Integrated News. Gila ang 24 oras, 24 oras weekend ug balitang hali. Gidawat kini ni Senior Vice President and Head sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ug Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva. This amplify kasi our role, especially our GMA Integrated News, hindi lang sa mga local communities, but sa bansa natin, that we have to deliver responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, Regional TV, Radio, and Digital News. Nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Giilasab isip household favorite programs ang pipila ka programa sa GMA Network. Gipasidunggan sab sa Makabata Stars Male Television category sila Asia's multimedia star Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider star ug unang hirit co-host Mateo Godicelli, ug Pulang Araw star David Licauco. I think I just had a dream and never stopped chasing it. So sa mga bata dito, never stop chasing your dreams. Napili sab sa Makabata Stars Female Television category, sila abot kamay ang pangarap star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw star Barbie Forteza, Asia's Limitless star Julian San Jose, ug Bea Alonso. I hope na maka-inspire pa po ko sa maraming tao, lalo po sa youth. And it feels so good po that through this award, I will be able to continue to inspire and be an inspiration to many people through my craft, especially po sa mga kabataan po ngayon. Sa Net Makabata Star Male Online category, napili sila Ken Chan, Alden Richards ug Richard Yap. Hall of Fame awardee for 2023, si State of the Nation anchor Atom Araulio. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.